FIFA World Cup sang ni somni paru khelme ka ni zan khan zanlai pel dar som pahni le chan ve tangin Los Angeles Stadium a mipui sing sari zali sumkwa pahni pungkhom ma a quarterfinal match khelin Spain le Belgium anin ma chon ta a he match a hian team pahni hian formation in ang mangin 4-2-3-1 formation ve an manga Belgium hen bultan tuwa goalkeeper a Thibaut Courtois right back a Timothy Castagne left back a De Kuyper center back a Ngoile Masele te chutiang chuan defender pali an tlara ti chuan midfield a Vanaken le Raskin in kopin anma a Leandro Trossard Kevin De Bruyne le Jeremy Doku ten bulan tana tlarma a danpa nga in Charles de Catalere an bulatana ni Belgium tan hin an midfielder poimo Eurit Elements bultan turzinga atela mase warm up na ain hlema wangin chopchil takin thlakania midfield a hian Vanaken le Raskin te hi anin kop phata ani Spain lama hian an bultan tu thangten bultan lein goalkeeper a Unai Simon kan hmuwa defender a left back a Marco Correa right back a Pedro Porro center back a Emerick Laporte le Kubarsi te in kopin midfield a Rodri le Fabian Ruiz anin kopa anma a Lamine Yamal Dani Olmo le Alex Baena te in tlarin chumi ma le a chuan center forward a Mikel Oyarzabal amal tlatani Spain in bultan tu anti chua langsar taber soizui lober chu Pedri omtalova Fabian Ruiz an bulatan ta zok hiania Pedri hi adam thatphot chuan a professional career a hian a khelna team tan bulatan ngeya chu wangin tuntum hi Pedri hian dam thareng chungsia bultan tu zinga atel lo masak ber ni in a professional career a dam thachungin 100% a fit chunga bench alwalum masak ber atong ta ani Pedri hi a khelna club Barcelona a ani emo anram Spain a ani emo Adam thatphot chuan thlauthak phal lo zinga mi khoiche thiang lawa ngai zinga mi ania ma se Spain hian FIFA World Cup quarterfinal match khelin Belgium an ma chondon ania hemia tan hian Pedri hi bultan tu zinga anda lote tlata soizui a lo thei lawani Spain ka shoi tu De La Fuente hian kumin World Cup khel tur Spain team a Real Madrid player pakhat ma akawlawa chutiang ani awang chuan soisel po atok na sarenga hetiang kara quarterfinal match a le ngal Pedri bulatan tir lo hi tima ngong poitak anei lo thona alian leya Spain hi an tlomani pheichuan ti in Real Madrid player ko anni lo zongzong nen ngai to in De La Fuente chunga hian pressure na zok le rit zok in mungta angai tu te po antam hle ti social media comment sang te chuan mu tur atam hle hetiang kara hian team pahni te anin khel tanta a hun ti ratangin in khel atang ngal ata team pahni player te an thau thang thain chakan tum hle ti an khela a mu ngal thei an khel rei tial Spain in ball an chang nge tial ma se gol khung na chance ero anin siam lok thei lo thunga Belgium point an counter dik lek thin ma se an thatlon tling lo thina farsa fa hydration break an nei main gol khung na chance thatak an nei man lawani ma se team pahni khel anung phat lu tu khan en atinuam khop maya ti chuan hydration break azawa mini samthumna gol lutin Spain right back Pedro Porro an dinglam sir attacking Thar ta bola changa Lamine Yamal an thlopin Yamal pass ngal Yamal hian moizetin Belgian defending thiat zongin Pedro Porro a pass velea Porro tu doku khan adang man tlatlo Pedro hian cross ball nei zuin Dani Olmo an golama apet ngala Thibaut Courtois an lo save in bola dan per hi Fabian Ruiz an nai taka tangin apet gol ta ani he gol luna tura Spain attack kha arang leya a smooth thau boxia hydration break zuwa Spain ball chan anget zual sota Lamine Yamal a mu nam thin le ma se apoimo gol apai tel lova Belgium defender te tan ero ven uluk ngai bi kani moi taka chet alak Belgian player abum kan mule thina Dani Olmo po adai zai fu maya alaya Belgian defender te tana mark lei thei si lovin atal nok thiam le ma se farsa fun top don haya Belgium game a thavele ta dewa Spain laka hian game rang tak khelin goal an khung ta hial Belgium player ten team work tha an nei attacking player po an lan tira Spain in rang takin an save siam rem zungzung Marcela Kevin De Bruyne ball pass changtu dinglam sira om Castagne an Spain penalty area chunga ball thlo phein an center forward Charles de Catalere an Pau Kubarsi venkara atau gola Catalere hian atharum nga nate a timing dikle a balance that a chhor leya atau thabok ti chuan Belgium siphur sutin Spain in minute zaruk somli pokochung World Cup a goal an chwalo nuin an record thazel tur atop ta a Spain hin World Cup a azona match ruk chung goal an chwalo nuin an match sari na Catalere ball tau an chua
an record siam an pot sei thei talavani farsa fa hian team pahni hi in thlada lovin an tluan para team work an nei thadun hle boka clear chance ero tam taka om lem lo thung ma se an hmu nom tluan para Spain in du toka ball an in pasa an game tempo an hanti sang tak tak khachu game stepo a ang hial zok thina chutiang chu ani chungin Belgium an khong ve tlat zel farsa fa hian Belgium hian shot on target voi khat chawan nei chungin gola an chantira Spain hian voi thum shot on target nein Belgium laka goal bona zok an ni chungin ma an roi thei ta bik lawani second half a in khel a hmu nam zela Belgium in Spain hi an khel thiam ang reng hle chuti rual chuan first half a hmu nom lamin yamal bok a hmu nom chun zoma ma se second half chanulama yamalan dinglam sir atanga anor theina tura a thian ten ball an pena salutu khachu anti fu tok lo lek lek fowa yamal hian a chua thavek seng bik si lova chu wang chuan Belgium in chut let na tura ball lak sakna rem changa an mang tam ve hle yamal hian ball a chanin pahni talin an veng ngal zel box sia he Spanish roll thar hian pet goal atum viauna in atan a har sa zual ma se he naw hian a khel chelova Spain tan atangkai tluan parani Spain in Nico Williams an lutir nuwa yamal po hian chok tu anei ve ta deu ati theya yamal atang deu ngorngora an nor kha kiam thenin Williams omna veilam sira tangin an nor tam ve ta dewa Belgium tan po a har sat zual pha Spain hian ball changtam zokin Belgium hian a thei chin china an nor ve zel boka ma se chan siam konga gol khung tuma etem nei konga Spain an chung nung hleya chutiang kara chon Belgium goalkeeper Thibaut Courtois a che tha a Spain lamin an pet goal tur thatak taka dang thinin Belgium tana khel thaber polani ma se Thibaut Courtois hi ain hliama wangin minute somsari pakhanna lak chua ania Manchester United goalkeeper Lamen San thlakin Thibaut Courtois an goal aven tak lo awang hian Belgium lamtan chuan ngai a thata lo dewa team pahni in player thlak zui le bokin Spain hian minute somriat parukna a substitute player tangkai ni thiam Mikel Merino an lutira Dani Olmo an la chuak Merino hian alu atanga minute ni empo aral main minute somriat pariana goal a khung ngala Belgium in Spain attacker te veng thale ma sela Spain center back Pau Kubarsi laka in thla dul zewin penalty area pona tangin Kubarsi hian goal lama ko taka petin Thibaut Courtois thlak tu Lamensan alodan saka ma se ball per Merino an ranglu tuka pen ngalin Spain goal nina akhungta ani Lamensian ati thatok lova goal lo thei tur a goal pha United a number 1 ni ma sela Belgium a number 2 ani chan alang te po ati theyanga Kubarsi pet kove tok tak man atum kha ati sual ni in khatiang ball kal na tak kha man nge lo na chance asang leya ball kha na zoka ti per lo lo tum zok sela fu turania ma se man tum man le si lo na lo te a lawam tok chia ball per kan muta zoka Belgium tan kha chuan apoi vong ani top mai ama Lamens tan ngei po a hriom don ti a chiang renga in khel zowa a thente point nem ngalin Thibaut Courtois ngei point a nem ngala Thibaut Courtois phei hi chuan fakna a zuin Lamensi goalkeeper thatakania malam hun eng taka nei boka tuna athil ton hian ama hi chakzoka asiam nge yang tiin Lamenstan athalama inti chaktheina tur lam hoin Thibaut Courtois hian fakna in a zui ngatani hetia Lamensan goal chwa nu hian goldang dubel talovin Spain hian goal ni goal khatin Belgium hi an ne zuya ti chuan Spain hian semi-final in hlangkain semi-final a hian France an ma chon don ta a semi-final munom big beisei tur kan nei ta e hemi chungchang hi in khel zuwa Spain coach De La Fuente hian zota ani hian ti hian soin tuna hi chuan France hi an lau thong ang ti ka chianga a chan chu anni hi azonin kan ne to tlatani team ro pui tak anni ya ti in France an ma chon tur chungchang hi asoya in khel en chak om ngalel om taka hian Spain coach De La Fuente hi azam ei lavani semi-final chungchang hi chu nakina video shanin a clear lok na a soi zawna lam kan nei tura ngai ta ila Spain le Belgium in khelbi ka hian Lamin Yamal hi player of the match a thlanania Yamal tangkai zele lansar je khachu kha match ente khachuan kan chiang tlang o me Lamin Yamal hi chu thuran Rodri mol mai kha Spain team captain hian game tempo zongjong athunun veka ball asem jai thabok si Spain game lungphum Spain game tinghe tu ber ani na kan mulea in khel chung khan midfield ta rawarel te po ti ta ila kan war lutuk om love baka minute somnga pangana a Fabian Ruiz thlaka an lutir Pedri afu hleya Spain attacking player an tha ti chaktu ni in Spain ball ken ating het sota
ben chatanga anda ludang Merino la in goal apai le tabok nen Spain hian player an sik soi fu hle Merino phei hi chu Portugal an hne na goal khung tu khani in khami tum khan minute somriat pangana aluta minute somkwa pakhanna apet gola Belgium laka minute somriat parungna lutin minute somriat pariana apet goal leya chakna goal ve alani zui he Arsenal player hian anram Spain tan hian bultan tungeta del phak lo ma sela thil lubik ti in goal lubik voi khat mai ni lo akhung ta Spain in semi-final an thlen theina konga ahun taka ra chua thin zinga mi ani he mecha hian Belgium hian an khel chelem lova Spain laka bol chan tam jok hi chu thil ol sam ani lo hrim chu wangin Spain laka bol chan klem jok an ni kha thil ni dan tur pa ngai jok ani ya chu tiang kara chon Belgium hian omzenein Spain hi an ma chona an khel dana khan fakna tur tam taka om an goalkeeper thibot Courtois in liam kha an tur zual em maya kha apoi zual lai te po ati theyanga thibot Courtois an goal avena defender le player dangten ngai thatna an nei angkha lamen san goal aven khan an nei to tlat lova team game tha an nei kara lamen san goal aven che khan lo thona an nei apunga khatianga lo thona anasat zual chuan player te chet lak dana ama an phak lona aum thoi thina chu an goal chua po khan kan muta chi ani ama zongin penalty area po na tanga gola du to ka pe na rem chang Spain in an nei mi alova chumi awanga goal po khung bel mai theilo an ni pakhat ma se tibot Courtois aum lo nu in penalty area po na tanga pe na rem chang tha Spain in an nei tatlata pau kubarsian ape don khan en chiang ma ula goal lama pe na turin ako thaleya Belgium player in an nei lova tuman pressure an pe ei lavani ti chuan du tokin kubarsi khan ape thei pha ball pet thiam jok long shot nei tha jok in pet phei se chuan an pet goal thei hialang ti thei turang velani engpo ni sela he mecha hian Belgium hian goal shot voi nga chawan neya voi ni chau goal zone akal Spain laka hian dan pa nga in an ma chon team in goal khung theina tur rem chang an nei tlem hle kumin World Cup a hian Spain hian Cabo Verde Saudi Arabia le Uruguay te ba ka Austria Portugal le Belgium te an ma chon ta a heng ram paruk an ma chon to te a hian Spain laka shot on target voi thum aya tam nei pakhat ma an om lavani hemi ngai tua hian Spain in kum ina World Cup a an khel to china goal khat chau an la chua hi amak ran lova attacking game mani in vena atana thiam taka mang attacking game nge tak an khela wanga an goal ven him tam pha team an ni na hi he Spain team thatna to khirna langsar takani Spain hian goal an hum reina mangin record an siam ti video masalama kan soi to kha Charles de Catalere goal khunga wangin an pot sei zel thei talawa chuwang chuan Spain hian World Cup a minute zaruk somli pako chung goal chua lavin minute zaruk som nga na goal an chua heti chung hian Unai Simon hian Spain goal avenga chuwangin FIFA World Cup chanchina Unai Simon hi goal chua lava goal veng rei berania ama naiber tu chu ama a record chel tu kumsa khajakwa somkwa Italian goalkeeper Walter Zenga khani in minute zanga som pastari goal chua lava Unai Simon hian khumin a record hi minute zaruk somli pakwa aso ngeta ani ti hian Spain hi match an khelna nung somthum paruka an tlom tami lova voi somni pasari chakin voi kwa draw an nei hei wang hian international levela sangni sompari tatanga sangni somni pakhat chunga tlom lova match somthum pasari kal tluang Italy chaukha phak talavin Spain hian international levela tlom lova kal tluang reiber record siam thar turin rem chang an nei thata leya ma se an mabak masa France an ni awangin a hau tak dona an paltlanga ni chuan Spain hian FIFA World Cup final a nena changchungin international levela tlom lova kal tluang reiber record an siam thar thei dona record siam thar tur hian match ni chau mamo to ma sela an mabak en hian a hau tak thei ang berani ye ti thei khopin World Cup semi final match le final match a result tha an nei angaya antan ankong hi aol samdon lavani engpo ni sela Belgium hi an tlak taka wangin an golden generation tong phak player te an ral kim don ta ati theya Kevin De Bruyne kum somthum pangami hi FIFA World Cup omle tura kan mu arin om to lova ani ang thawin kum somthum pasari mi Axel Witsel te an forward kum somthum pathum mi Romelu Lukaku te anni baka hian an goalkeeper rin role thibot Courtois kum somthum palimi te hi heng ho hi FIFA World Cup omle tura chuan kan mu abese om to chi lova chuwangin Spain laka Belgium an tlom chi khan
อันนี้เปลี่ยนเราปุยตักเตฮีกันมังชาเวตาเตโปติตาอีลากันสวยสวยลวินอารินอมานีโอเลขัดจินขัดตุนจุมากันตอปีกันสวยเจ้าเทนจูนิเวเลพอตโรเซ